Postoji narodna izreka đavo nikad ne spava. Da je zaista tako, imali smo prilike da se uverimo ovih dana, jer je ostaci režima koji je uništavao našu državu poslednjih 12 godina, sem ugrožavanja egzistencije poljoprivrednih proizvođača i izazivanje panike kod stanovništva, u takozvanoj aferi Mleko, ponavlja sličan scenario ovog puta na teritoriji grada Zrenjanina. Naime, poljoprivredni kombinat Beograd više decenije unazad obrađuje oko 30.000 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta, od toga oko 800 hektara na teritoriji katastarske opštine Zrenjanin i pritom ne plaća ni jedan jedini dinar zakupa. Preuzimanjem odgovornosti za vođenje grada Zrenjanina u maju prošle godine Srpska napredna stranka preuzela je obavezu da se uvede red upravo u proces izdavanja u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta. Pomenutih 800 hektara bilo je predmet licitiranja kao i sve ostalo zemljište. Poslovodstvo PKB-a, nezadovoljno činjenicom da su prošla vremena kada su obradive površine bile svačije i ničije i da bi na kraju došli u situaciju da moraju da preuzmu obavezu plaćanja, oglušili su se o sve pozive grada Zrenjanina. Pritom ponudili su nekih par miliona dinara, nisu bili zadovoljni u tim pregovorima, takozvanim pregovorima, i odbili su da učestvuju na legalnoj licitaciji. Više od 60 poljoprivrednih proizvođača sa teritorije Zrenjanina izlicitiralo je ovih 800 hektara i uredno platilo svoje obaveze. Podsećam da se od tih prihoda sliva u gradsku kasu 40%, pokrajinsku kasu 30% i državnu kasu takođe 30%. Nezadovoljni uvođenjem reda, pre svega direktor PKB-a, svoje radnike je zloupotrebio, pa su oni poljoprivrednim mašinama praktično onemogućili ulazak u posed legalnim zakupcima državnog poljoprivrednog zemljišta. U ovom slučaju grad je na vreme obavestio Ministarstvo poljoprivrede, čiji inspektori su na terenu utvrdili činjenično stanje i preduzeli konkretne mere. Očekujemo da ova afera, iza koje stoji Dragan Đilas i Demokratska stranka, brzo bude rešena uz asistenciju državnih organa. Ni ova montirana afera, niti bilo koja druga, neće zaustaviti jasnu nameru Srpske napredne stranke da stane na put svakom vidu zloupotrebe. Poštovani sugrađani, želim da vam se zahvalim na podršci koju ste mi pružili na prethodnim pokrajinskim izborima, kao i da se zahvalim mom timu koji je radio besprekorno. Takođe, zahvalio bi se svim protiv kandidatima na fer i korektnoj izbornoj utakmici, kao i koalicionim partnerima na podršci. Ispunit ću obećanje i bit ću glasnogovornik Zrenjaninaca u pokrajinskoj skupštini. Ponosan sam na rezultat, jer sam odneo pobedu u svih 17 mesnih zajednica. Takođe, dužan sam izvinjenje Demokratskoj stranci, jer sam izneo pogrešan podatak o mojoj pobedi na svih 26 izbornih mesta. Naime, tačan rezultat je 25:1 za mene, za Srpsku naprednu stranku i za jasnu politiku koju sve vreme propagiramo porukom Pokrenimo Zrenjanin. Hvala.